lakas betianan jadi pengantin ulun mama dehipi aina bila pian memasuki hari malam lihat di bang dulu kondisi kuitan sedekah haji wahyu sidin ngitul guringan bilanya sudah guring pian angkat bermula mulai haja pian hantak haja pian jangan asaan dilihat nang bini awaknya saling nunggalan jua nang abang ini awaknya saling gegehan jadi lawan dia sedikit main muakan apabila dapat desak nang ini bini pian sanggup ngadebeti laman dilihat tuh nang bini masih anum tujuran kawa ai topang lagi kikira betianan aja dewan kai ulun mama dehi lihat banyak tuh rezeki sudah diberi ilahi ini pang contohnya amas banyak berisi cuman bilanya duit pian tuh pang banyak kai ai sudah berisi jangan ada taniat pian di dalam hati ini istilah kata bini pacan manambah jadi mangai sidin kikiranya ini sidin kade hendak bebini boleh nang to kadua karena bini sidin bungas haja orangnya lawan dilihat moha harap benar servisnya jadi kain ini mangai masih gegeh lagi karena nih bang sidin awak nang pina tagap ditambah pina tinggi sajam 5 menit sidin nang masih sanggup bila membunuh Yahudi sekalinya bang saja sehat setiap hari di mana begena selalu dilindungi lawan jua pian anak beretaan bebakti mudahan jua kai ulun nang mendoai kita selamatan mulai nih di hidup kai ai sampai mati jadi berlanjut kami bermadihinan kepada ibu bapak hari ini sabarataan nang ada di sini kita masih tak kumpulan tadi lawan pian nang biasa pengantin ulun sudah mendoakan dikira mangai pian pulang sekali lagi hari ini mendoakan kain abang ulun nang maaminakan jadi nang ini doa kesan kita beretaan baik nang laki-laki atau bebinian jadi nang ini doa ulun mamulayakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat nih salawat mudahan juga berkat di sini kita bertemuan kita panjang umur beretaan disehatakan sehat punya kita dikuatkan iman mudahan rezeki beretaan dilancarkan apa hajat kita lakas dikabulkan mudahan rezeki kita dilancarkan rezeki nang di langit diturunkan nang dalam parut bumi lakas dikeluarkan rezeki nang sulit mudahan dimudahkan rezeki sedikit mudahan dibanyakan nang belum beleki mudahan lakas belekian nang belum bebini judul lakas mendapatkan mudahan berkat kita di sini juga bertemuan kita sampai ke surga kaina berdepatan jadi berlanjut kami bermadihinan kepada ibu bapak hari ini sabarataan jadi alhamdulillah kayaknya hari ini tak banyak kuliah ada 50 kami diberi sawiran jadi tak lupa ulun mau ucapakan awan karyawan ibel nang mana tuh orangnya ulun dipadahakan jadi tuh sidinnya mangai nang mangamira nang lawan kumang kita coba lihat pipian kalau dilihat-lihat sidin masih anom mangai nang bujuran dua kipas angin sidin ikut di tangan jadi nang lawan pian sakadar mamadahi bila mangamira hari ini lawan kami bila kada beizin kameranya kada jadi cuman kau kamera mau jadi
asal 50 jual pian membeli. Lama membeli jadi wan ibu nang ada di Subera. Tapi yang hari ini kipas angin di tangan, bilanya tuh habis sudah tuh cis-cisan. Pian tuh masih merasa apa nasan. Tunti aja kesini ulun mangi pasti pian. Ini tahu benar bujur nang tina toha, cuman ini liur masih kayak bujangan. Jadi lawan pian ulun mau ucapakan, maklumi kawan ulun nang beewak hirang, sedikit banyaknya inya liur baungan. Liur baungan. Jadi wan ibu kami mendoakan mudahan juga pian kalau bang paman nang memberi sawiran nang tiba diri pian di Subera. Mudahan tanam Sidinnya berduduk mengikut anak lalakian. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan, wah mangai nang ini nang ada kegembangan. Harga 50 pinanya saberetaan. Sidin nang manguti liwar sakabetan. Jadi tuh pinanya diberi saberetaan. Jadi lawan kai kami mendoakan, mudahan nih bang kai panjang umur sehat badan. Jadi lawan pian ulut main puakan, jangannya tukang madihin sedikit lebih hiakan. Jadi terima kasih kaila lawan pian. Jadi nang lawan kai ulun doakan, mudahan sehat terus pian sakaluargaan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Jadi nang tak lupa pulang pian doakan. Jadi terima kasih kai ai lawan pian. Sidin nang hinta didik, sidin itu bus dari nang perok caho amang mama dehi pian. Jadi terima kasih banyak lawan pian. Mudahan tuh usaha nang di perok caho diberi keberkahan. Apa hajat pian mudahan dikabulkan. Awak naik haji pian sakaluargaan. Alhamdulillah Tuhan Purok Caho ada memberi sawiran. Jadi nang tak lupa jua nang Gus Bengalon kami menyapa pian. Jadi alhamdulillah sekalinya di sini orangnya baik beretaan. Jadi nang lawan pian nang Tuhan di Purok Caho ulun main ruakan. Tadi nang warga pian banyak nang memberi kami duit sawiran. Jadi mudahan pian nang di Purok Caho beretaan parajekian. Usaha beretaan diberikan keberkahan. Jadi kita berlanjut mengai bemadihinan. Sudah nang 2 lembar dapat 50-an. Jadi alhamdulillah bersyukur lawan Tuhan menyawir lawan kami. Insya Allah bang kami terus mendoakan. Kiki Rama mancing acil nang di hadapan. Anang kipas angin mengai sidin pingkuti. Nang 2 amas bina genal hari ini. Jadi lawan pian sakadar mama dehe. Nang ngaran kita duit kada dibawa mati. Lamun nyapang pian tak lalu disimpani. Pas pian habis umur harau laki gebini. Dasar bujur pian tim mama dehe. Sangaran buai harta ada di bawah mati. Jadi baik benar harta dibagi-bagi. Karena nang dibawa ke alam tuh ilahi. Hanya tuh pengamal ibadah hari-hari. Jadi tak lupa kami melanjutkan. Yang hanya buai kita berdua bepapan diran. Ayang apa pahala nang orang besadakah ulun mengisahkan. Cuman pang memberi harus ikhlas di badan. Jangan tuh memberi kayak amang di hadapan. Nang harga 50 tadi memberi sawiran. Lihat itu berduduk muha panuh panyasalan. Jadi wan amang ulun mama dehi pian memberi nang 100 ikhlas saya kalau
lumpian pilihnya kade ikhlas duit nang tuhin tadi nah kami bulikan Sabuting ulun mama dahi pian bila nang sudah duit pian memberi wan kami tadi duit sawiran apabila kada jadi pacangan itu dicap pian buruk sikuan jadi nang tak lupa baik kita doakan nang mana hari ini pian nang hadir saruan mudahan beretaan kita para jakian jadi nang tak lupa kami mau ucapkan ayo sekali lagi buhan pian tepuk tangan ala tepuk tangan jadi wan ibu nang ada di seberang nang pian tiba kipas amas nang di tangan jadi hari ini ulun ini ada hendak mama dahi pian berangai 20 mambu wangi sopan jadi tak lupa kami mana usahakan lawan ibu di muka sangat berbagai gayaan jadi kita berlanjut hari ini bersama-samaan kepada ibu bapak nang bisa karamat ini alhamdulillah seluruh masyarakatnya hari ini bertemuan jadi nang tak lupa nang mana saruan sampian awak gering mudahan disehatkan lalu nang tak lupa kami mendoakan sekalinya amang sugi juga nang ada sauan nah orang hamayong kita bujur jiran mudahan kian bulik kaina salamatan dunia akhirat mudahan diselamatkan jadi pulang menyapa nang lawan tadi kai pian memberi sawiran sidin mangai malam baik itu lawan tangan nang buhan korok caho atau nang tubus bengalon kami menyapa pian mudahan kaina bulik pian kapuruk caho selalu dalam lindungan nang istilah kata pian bulik salamatan mudahan panjang umur diberi keberkahan kaina dilain waktu kawa berjumpa pulang berjumpa pulang jadi kami pulang melanjutkan mati hitang pemula sudah dimulaikan jadi satu mat lagi madihin kami bertahan jadi lawan pian ulun mewakili kekawanan madihinan kami meminta maaf bila ada kesalahan lalu nang tidak lupa kami melanjutkan sebelum kami berlanjut pian sekali lagi tepuk tangan sabar taat jadi nang betarus kami bermadihinan kepada ibu bapak tarancak betapuk tangan jadi nang tak lupa hari ini kami doakan kepada ngipang nini atau adik-adik nang pian saruan membawa cucu pian mudahan cucu anak ini inya selalu ni ID sehat kami inya tu sekolah mudahan nang pastinya inya pandapatan dia inya berbakti mudahan lawan kuitan mama lawan abahnya begawi para jakian apa rajakian jadi bang ulun pulang melanjutkan kepada ibu bapak di sini saberetaan acil nang berdiri berduduk aja pian nah kalau berduduk asa nyaman kelihatan jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan tunang lagi pian bertambah sayang jadi nang lawan amang nang pian berdirian nang hari ini bepingkut di kanderaan bila inya bujang mudahan jua jodoh lakas mendapatkan bila sudah bebini cuma belum beenakan mudahan bini pian lakas betiana habis buruk caho mangai beparak pula jadi nang lawan kian tak lupa kami ucapkan alhamdulillah benar lawan bus librok caho kita bertemuan jadi nang tak lupa mudahan buhan sian panjang umur sehat badan kian kaina bulik mudahan salamatan jadi nang lawan kian kami meminta rela bila ada kesalahan jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan jadi mudahan pian bertak para jakian hajat nang buhan pian
pian mudahan dikabulkan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan mudahan tu selalu nang apa hajat pian kailah dikabulkan. Jujur mangai sidin nang itu masih tuha mudahan tu salaku sidin dikuatakan. Biar nang sidin tuha cuk dini betiakan. Amin. La betiana jadi pengpian kami melanjutkan mudahan buhan pian nang mulai tadi nang memberi sawiran bertaan tu pengpian panjang umur sehat badan apa hajat pian mudahan dikabulkan itu mangai tisu lain duit sawiran jadi nang lawan pian bertaan kami doakan apabila kaina bulik mudahan salamatan. Jadi kami hari ini berlanjut pulang. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan. Jadi nang lawan ibu nang bangsa putih atau ading jaket pirang. Mudahan tuh di jalan salamatan berataan. Jadi nang tak lupa mangai kita ucapkan terfokus lawan abang nang bebeju kuning nang tarot sing genalan. Nang itu rokok di tingkot sebelah kanan. Jadi nang tak lupa kami doakan mudahan melahirkan pian salamatan. Jadi pian ulun memadahakan ada mungkin di sidin betiana karena kita sama-sama ay lalakian. Jadi lawan pian ulun memadahakan mudahan kadi pian disehatakan lawan nang pian umur mudahan dipanjangkan awak dilein waktu kaina berjumpa pula. Jadi bang kami hari ini mana rusakan terfokus lawan abang tadi nang 50 kalau memberi sawiran nang baju biru potongan biru awan coba lihat di jenggot si dinang kalabetan. Jadi lawan pian ulun memadahakan lawan kawan itu janggut dilerep dulu pian amang kada dilerep kaina mangai sawat hari raya kurban pas imbah sambah hiyang pian disembelih orang. Jadi berlanjut kami bermadinan kepada ibu bapak di sini sabarataan. Jadi nang tak lupa hari ini kami ucapkan terima kasih banyak yang wabil khususnya kepada Pak Haji Wahyu pian nang sudah mengundang ulun mewakili kekawanan berataan mudahan Pak Haji pian panjang umur hajat dikabulkan umur pian panjang diberikan keberkahan hajat buhan pian mudahan dikabulkan. Jadi alhamdulillah kami nang hari ini kawak mengabulkan. Kami minta maaf apabila hari ini di dalam pertemuan ada kami maulah buhan tiap kada nyaman nang istilah kata niat tujuan kami sekadar begegayaan maklum kami madihin kada pakai catatan nang apa dilihat langsung dirinciakan terfokus lawan amang nang ada di hadapan nang pangliwar gegah mahai nang potongan lihat itu sepatu kulit berwarna hirang ditambah kacamata dipingkot di tangan tadi kacamata nah mun kayak gitu potongan orang bujangan. Jadi nang tak lupa kami doakan mudahan tahun ini rezeki ditambah Tuhan yaman kawapian bini 4 beisian. Jadi wantiran ulun memadahakan namun hingga bini 4 pian beisian jedes kade sanggup kaina pian malam kalau nang wan pian ulun memadahakan pas kaina hari subuh ada awal lagi bejelet. Jadi berlanjut kami bermadina kepada tukang pian nang dari manakah kasih ni sarwan mudahan tukang pian selalu disehatkan kita di lain waktu kawa berdapat pulang. Jadi nang tak lupa bapak ibu berataan ini nang tidak lupa ayo kita berdoa sekali lagi berataan mudahan berataan di sini kita bertemuan kita nang tuh selalu berataan disehatkan karena di harinya cuaca wayah ini behenu tumpang panas behenu manderau hujan
Jadi alhamdulillah mudahan bertaan selalu dalam lindungan. Jadi kita berlanjut mengenai pemadihinan, pinanya satu mat lagi kami membawaakan. Madihin pemula kami mainakan, pian minta maaf belum mau ucapakan. Jadi lawan pian ulun mengucapakan, ulun nang mewakili kekawanan beretaan. Kami meminta maaf bila ada kesalahan atau nang membuat di dalam hati ada nyaman. Aran bemadihin kita begegayaan, apabila kada begaya kada remik bebujuran. Jadi bang kami hari ini menarusakan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Nang ada di sini kita alhamdulillah berataan kumpulan. Jadi tuan rumah sudah kami doakan, dua terima kasih banyak nang lawan pian nang memberi sawiran. Kami minta rela minta halal berataan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan mangai membawa pantun pian nang pangpulang. Jadi ngini pantun ulun memulai akan bilnya 45 di ekor riting patah. Apatah sabilah gitu dihiga kaca. Kami mengucapkan sakinah mawaddah warahmah, kesan pengantin baru semoga bahagia. Ada serbang nyaman ujar memakan batin, apalagi batinnya mangai batin bebangga. Jadi nang ulun pulang doakan pengantin mudahan rohoi rahayu pengantin tuntung pandang. Ada serbang nyaman itu memakan mangga, imbah memakan mangga langsung memakan sosis. Kalau berataan kita pulang berdoa mudahan malam ini pengantinnya sukses. Jadi tak lupa belum menarusakan. Jadi nih Pak Haji bejalan manyuk barang, pinanya mangai sidin menambahi duit sawiran 50.000 sidin menambahi akan. Dikira nang madihin kita satu mat lagi mangai melanjutakan. Jadi kawan Pak Haji kami mau ucapakan, bilanya bang adek lagi menambahi biar dikira bemadihin sampai tengah hari kada kami satukan. Nang istilah kata nang bakal cuma tahiran belum memberi sawiran. Kisahnya bang Haja pina gegeh putungan. Jadi lawan pian kami mau ucapi, dilihat di moha pina gegeh hari ini. Lawan mangai duit pinanya banyak berisi, cuma nang duit habis mangai di tangan bini. Di tangan bini. Jadi bang ulun pulang nang melanjuti melihat tadi bapak di muka kami sidin bakal mata dasar bungas lagi. Jadi lawan pian ada mahirip di agen artis nang di TV, cuman dia sebuting ulun nang mamadahi dilihat tuh di muka takutan lawan bini. Jadi tak lupa ulun nang melanjutakan, kita tak lupa jadi mendoakan nang lawan tuan rumah mangai sudah mengundang. Itu Pak Haji Wahyu nang ada di hadapan, kada disangka-sangka sidinnya 4 jua mangai memberi sawiran. Terima kasih Pak lah nang lawan pian, dilihat dari guntingan putungan orang bujang hendak dikawinkan. Jadi gitu sidin nang tadi abang PE nang ujar tubus minyak nang begena di benjang. Jadi alhamdulillah ada nang 50 sidin menambahi akan. Mudahan tuh bang pian selalu para jekian, dua panjang umur nang pian panjang selalu disehatakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak di sini sampai retaan. Kami bermadihin mungkin nang mangai kita terus melanjutkan, karena tuan rumah ada menambahi akan. Jadi nang tak lupa kami ucapakan nang gesan tuan rumah berataan tepuk tangan. Jadi wan amang piin tadi bang Haram terima kasih banyak mangi lawan pian. Karena di 100 pian memberi sawiran. Jadi lawan pian ulun memadahakan duit pian ini bau solar bebujuran. Jadi tak lupa ulun menarusakan. Jadi nang tak lupa wajar nang aja sidin banyak minyak beisian.
amunnya Bang Pian ini minyak saikungan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan ini ada kai nang maatur jalan. Coba lihat ada kalau umpama langsung disambet Pian. Lihat kai nang ada di muka, lamun sekilas pintas nang kayak Kapolda, Sidin polisi kadek, tentara juga kadek. Jadi mangai Sidin besar lain kodongan. Lihat itu Sidin mangtuti tentara. Hati ini adik tuyat ada betulisan baju Sidin Kapolda besar lucu bujuran. Cuman salawar Sidin salawar olahraga nah wewer nahira. Jadi wangkai ulun mengucapkan walaupun hari ini kita bertemuan, jadi nang lawan kai mudahan sehat terus ai awak Pian, mudahan Bang Pian bini bertambah sayang, lawan juga kai nang apa hajat Pian mudahan dikabulkan. Ada tadi Sidin seorang relawan ada harapan pamrih di dari orang, mudahan juga kai di mana tuh bagena selalu dalam lindungan dunia wan akhirat bertaan salamatan. Jadi kami berlanjut pulang bermadihinan, tak lupa hari ini lawan ibu baju ungu. Kami doakan mudahan doa Pian panjang umur sehat badan. Pian kaina bulik mudahan salamatan. Mudahan hajat Pian bulah dikabulkan. Jadi nang tak lupa mangai doakan kai nang berjual es krim hari ini Bang Pian. Jadi lawan kai ulun mendoakan mudahan hari ini panas bebujuran, takas jual habis kai ayam jualan Pian. Lalu lawan Pian ulun mendoakan mudahan laris manis itu jualan Pian. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu bapak di sini sabarataan nang ada di sini kita masih tak kumpulan. Jadi nang lawan Pian kami nang tidak lupa hari ini mau ucapkan ulun nang lawan Pian mewakili kakawanan. Kami minta maaf bila ada kesalahan, mungkin nang indah ini kami pulang berlanjut satu mat bersalawatan. Jadi nang lawan Pian ulun mau ucapkan banyak minta ampun minta rela sabarataan. Mungkin damadihin kami sampai di sini pamula membawa akan. Jadi alhamdulillah mudahan hari ini pengharinya ada turun hujan sampai tuntung acara mudahan dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Jadi nang tak lupa mangai kita ucapkan jadi lawan Pak Haji lang manam behi Pian berarti demadihin Sidin kada menyuruh pacang beempian. Jadi lawan Pian ulun main buakan amunnya dicincit maliap dumpit Sidin tadi masih mangai banyak Sidin nang simpanan bila itu duit habis mau ngeluarkan kikira bemadihin dihitung sampai kamarian. Ala kamarian jadi wan haji ulun nang mau ucapi terima kasih banyak kepada Haji Wahyu Pian hari ini nang 100 pulang Sidin menambahi mudahan tuh Bang Pian jual lancar terus Pak Haji rejeki lawan jual Pian di mana tuh begena selalu dilindungi apa hajat Pian dikabulkan ilahi. Jadi Bang kami hari ini melanjutkan kepada ibu bapak di sini berataan. Jadi nang lawan Pian di sini tak kumpulan, nang ada di sini kita masih ketemuan. Jadi lawan Pian nang mana belum makan silahkan dulu makanan karena pang menunya sudah disediakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan nang mana sudah makan pastinya selamat kanya. Jadi terfokus lawan paman di seberang nang Sidin hari ini pamannya berdudukan. Jadi nang lawan Pian ulun menyapa pulang lamun tuh dilihat betis tuh ke atas Pian betal lampuhan lamun sakilas pintas nang itu duduk Pian tadi nang berduduk nang kaya bibinian. Jadi
Bapak kami mau ucapkan terfokus di belakang jua nang lawan paman nang itu pang tangan sidin buat kakantongan sidin pang saruan besar keputungan jadi mudahan pian selalu sehat beden pian berusaha mudahan para jekian jadi nang lawan Bapak Ibu saberetaan nang mana hanyar datang silahkan dulu makanan kalau lawan pian mangai kita ucapkan nang lawan ading-ading pulang pian doakan karena hari ini mangai hari Minggu sekolah nang liburan jadi nang lawan ading kakak mendoakan bila kakak berdoa amin akan benyaringan mudahan ading-ading nang ada di Subera pian panjang umur mudahan disehatakan mudahan rezeki abah dilencarakan nilainya sekolah mudahan pendapatan mudahan juga pian sukses di masa depan mudahan itu ading nang tinggi utungan pian nang tahun ini gigi tumbuh beretaan ala beretaan ulun kada tahu nang apa nang ujar pian bila kada minta maaf pian bangalian karena mangke pian awal aja berdoa imbahnya manyam beti ulang jadi lawan pian bila kada tanggung jawab ulun kada tahu minta maaf ku sampian jadi nang lawan adik akak kabeh kegeyen mudahan buhen pian rezeki dilencarakan lawan amang Habib busular beretaan ya tuh amangnya memakai kacamata hirang jadi ingatkah ulun lawan pian suwah betamuan waktu pian bang ke rumah ada kalau bejelen jadi nang lawan pian ulun mendoakan bila ada harga solar 50 keluaran jadi tak lupa siapa tadi sidin nang itu Bang Aran lawan amang Habib nang kacamata hirang mudahan amang Habib selalu sehat beden usaha pian diberikan keberkahan jadi nang tak lupa kami nang mau ucape nang lawan ibu bapak masih nang ada di sini jadi nang lawan pian tak lupa kami ucapkan jadi nang terfokus lawan acil nang bejelen kurangnya dasar cantik namun tuh dilihat nak ayah Saskia Gote namun mulai higa nak ayah Siti Badriah penyanyi lagu cantik bejelen tuh ke muka beiyol nak kaya ite nang kaya jadi terima kasih kak lah nang lawan pian harga 100.000 sidin menambahi akak berarti 5 menit kita menarusakan jadi nang tak lupa kakak terima kasih banyak lawan pian mudahan kakak nang tadi selalu para jekian mudahan makin hari laki bertambah sayang juga kakak tadi selalu dalam lindungan hajat kak pian mudahan dikabulkan jadi bang kami pulang melanjutkan kepada bapak ibu nang sudah makanan bila jahan bulik mudahan salamatan lawan nang anak pian juga bibi nian mudahan nang inya sukses bu di masa depan abahnya begawi para jekian jadi berlanjut kami memadihinan kepada ibu bapak di sini beretaan nang bejalan di kartak sedikit ke pinggir pian karena motor ngalih bu nang laluan jadi minta maaf minta relawan pian jadi kami berlanjut hari ini memadihinan kepada ibu-ibu nang jauh sampian ataupun nang lalu ulun memendadapian jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan jadi nang madihin kami menarusakan jadi nang Pak Haji mangai itu menyuruh manum tibang kita berjalan ke Palaminan bilanya bang kita berjalan ke Palaminan adakah holopian tak lihat bayangan jadi wakian ulun memadahakan kepada Bapak Haji Wahyu Tibang Aran Sidin bangai menyuruh kami nang berjalan kami menunti disuruh ke Palaminan jadi nang lawan pian ulun padahakan lamun dinyatokan dede di situ
bayangan kami mangai bejelen Pak Haji sopan lah sopan jadi pengantinnya ada di Palaminan berhubung Palaminan lawan acara kami sedikit kejauhan makanya pengantinnya kada kelihatan jadi nang tatap aja tadi kami doakan nang geser pengantin sudah kalau pian umodo kisahnya tadi ulun mendoakan jadi gini doa ulun pulang mendoakan jadi wan pengantin amin akan beretaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berkati salawat mudahan tuh pengantin pian laki binian pian panjang umur pada dua sehat badan sehatnya pengantin di jalan ketakwaan sehatnya tuh pengantin dikuatkan iman mudahan rezeki pengantin dilancarkan apa usahanya diberi keberkahan mudahan tunang laki malam ini dikuatkan ayo pulang tuhut kada sampai bakar ringan hingga tunang bini lakas betianan mudahan pengantin dimana tuh begena selalu dalam lindungan duniawan akhirat tak akan terpisahkan jadi nang madihin sampai ulun lanjutkan bagus benar doa pian mudahan jenang laki tadi dikuatakan ini cukup lentuhut kada sampai bakar ringan nang istilah kata pengantinnya bang mangai itu masih gegeh ulun main kuakan kada kaya pian kawin sudah kalawasan jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak di sini deretaan jadi nang tidak lupa mangai nang tuh sedikit pian bisa baakan nang ini lawan ibu nang pici putih nang sidin hanyar datang jadi lawan pian kepada tadi ibu nang pian hanyar datang bepici putih dasar bunga pian sampai ke awak-awak putih sabuk kuat jadi tak lupa misalnya gini ibu nang awak tadi putih lih mang nang saikungan ulun hari ini hendak membayangkan kayak apa tuh ibu misal terdapat laki awaknya kayak pian dilenya beenak sakonang itu anak pacang belang kambingan jadi lawan pian ulun mau umpamakan hendaklah gitu bini putih kayak gitu awaknya saikungan jadi penghandakai coba kayak padi caranya dipadahakan adalah tuh umpama dahulu nang sambian ada umpama apabila ini ulun bini kilai awak kayak sidin sing putihan nang istilah kata dasar sing jauhan sidin beawak putih nang kaya cilai uyah nang jauh nang di lautan ulun awak hirang nang kaya itu asam tinggi di pagunungan tapi nang berdua tetap dipertemukan kami tetap bertemu walau di dalam cacapan dalam cacapan jadi tak lupa kami menaruhkan kepada ibu bapak pian sabarataan jadi nang madihin mungkin satu mat lagi hari ini kita bawakan jadi nang tak lupa pian meminta maaf wakili kakawanan jadi nini ulun mewakili kakawanan kami meminta maaf lawan pian beretaan nang wabil khususnya kepada tadi bapak Haji Wahyu beliau nih Bangaran kami meminta maaf Pak Haji Yai lawan pian bilanya hari ini terdapat kesalahan kalau lawan Pak Haji beretaan kita doakan mudah hati Pak Haji disehatakan mengapa hajat pian mudah dikabulakan lawan bang rejeki pian dilencarakan cuman bang sabuting ulun mama dehi pian pabila to kaina bepangantinan pulang awa aibuhen kami biasa diundang jadi tak lupa bangai anak sidin masih ada nang lalakian nah tadi betupi inya berwarna hirang pina anak Pak Haji nang itu masih bujangan kalau pas inya kawin biasa kita diundang jadi nang tak lupa
nang lawan Pak Haji nang ada di hadapan. Sidinnya kasini pinanya berjalan pulang. Jadi lawan Pak Haji ulun mau cobakan. Sidin nang menyuruh mangai kita berjalan 50.000 pulang ditambahiakan. Nang mana sidinnya pada Bang Pian. Jadi nang ujar sidin ada bus Bang Alon di muka palaminan. Jadi Bang Pian bilanya nih duit diberi sawiran. Hakonkah tuh kesana Piannya berjalan. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Aku naik ulun kasih tuh manum ti berjalan. Asal diungkai nang bawel nah abang. Di Bang Pian lawan kayak gitu ini tuh Bang Bangai orangnya mata duitan. Jadi nang tak lupa Pak Haji Bang tadi menyuruh ke palaminan. Kikira gesan pengantin kita mendoakan. Jadi nang lawan pian kayak ngapa Bang do satu mat kita berjalan. Tempolo pengantinnya ada di palaminan. Bila kami berjalan kami kaina berdoa amin akan bertahan. Mungkin satu mat lagi madihin nang bertahan. Terima kasih banyak lawan Pak Haji Wahyu. Pian 50 menambahi sawiran. Acil bak kacamata ada 10.000 memberi sawiran. Kasihan Amang Harni kada diberi pian. Jadi tak lupa nang dilawan ibu hari ini kami doakan. Mudahan Bu Pian panjang umur sehat badan. Mudahan Bang Pian selalu parajakian. Nang apa hajat Pian bertahan dikabulkan. Dikabulkan. Jadi Bang ulun pulang melanjutkan kayak apa bermatihin kita berjalan kah menunti ke palaminan. Jadi nang lawan pian ulun memadahkan gesan tipa haji karena tipang pian banyak benar memberi sawiran. Tapak sajua kami aku nainah berjalan. Jadi nang lawan pian kami padahkan gesan pangantin beru bertaan betapuk tangan. Betapuk tangan. Jadi Bang kami hari ini melanjutkan satu mat nih Bang kami hendak ke palaminan. Mendoakan pengantin lawan ibu kipas angin nang dipingkut di tangan. Mungkin nang hari ini kada mengharap lagi lawan pian sawiran. Lalu nang tak lupa mudahan panjang umur kita bertemuan pulang. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan. Jadi nang madihin ulun menarusakan. Ulun bakas amang ini bebandir beliuran. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan. Marah hatu nang ini kaina tumpul lumaknya dinyari niakan. Jadi kita berjalan lah kasih tumpang amal. Satu mat nang berjalan kami ke palaminan. Jadi nang lawan dia di sini bertahan. Di mana begena kita bertemuan. Jadi nang lawan kai nang ada di hadapan. Mudahan kai pian panjang umur sehat badan. Mudahan usaha diberi keberkahan. Atarakan Bang kami kasih tuh karumbungan. Marahan nang bercurung nah duitnya gesan pian. Harga tuh 10 ada mayu bujuran. Lamun harga 100 banyak benang labian. Marahan nang gitu putih kayak pian. Jadi kami berlanjut ini bermadinan kepada ibu bapak tiang sabarataan. Kami hendak satu mat ada dokumentasi. Gentan YouTube kami naik kapal pimpinan. Lawan buhan kamera minta izin lawan kian. Jadi wan kai ulun mak madahipi karena selamat berjumpa kita. Jadi kita sini kesan gini pengantin opul dekatan. Lalu tak lupa kami menarusakan. Berhubung di mikrofon lawan alat sound system sedikit kejauhan. Makanya Bang bunyinya bedelai sahurangan. Jadi gesan pengantin kita doakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abarkan salawat hendi pengantin pian nang laki bini.
ya. Amin. Badan gua panjang umur, selalu sehat badan. Mudahan pangantin rezeki dilancarkan. Amin. Usaha pangantinnya diberi keberkahan. Amin. Cupulan tuhut nang laki dikuatkan sehingga dinam lakas betianan. Jadi pengantin Iya. ulun mamadahi pian Ai nabi lebihan memasuki hari malam. Oh, iya. Lihat di bang dulu kondisi kuitan. Iya. Sedekah haji wahyu sidin itu guringan. Bilanya sudah guring pian mangkat bermula mulai haja pian. Hantak haja pian jangan aasaan. Dilihat nang ini awaknya saling mengkalah. Jua nang abang ini awaknya saling gegehan. Jadi lawan dia sedikit main muakan. Apabila dapat desak nang ini gini bian sanggup ada beti laman. Ala beti laman. Di pengulon pulang melanjutkan suaranya bedelai jauh berbujuran. Nang lawan pian sudah kami doakan mudahan nang samawa pangantin pian. Jadi kita berlanjut hendak meminta jin turun berbujuran. Dan pian ini ruhul rahayu di dalam kehidupan. Amin. Pian bang menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Bertahan kita doakan. Jadi minta izin kami nang bebulik pulang nang karumbungan. Salah lawan hilaf mohon dimaafkan. Mudahan imbah Rajab kakarisma betian. Amin. Jadi nang tak lupa supaya Pak Haji Wahyu lakas mendapat cucu. Jadi meminta izin kami bebulik pulang. Lawan di bangkai mudahan sehat pian. Jadi minta rela terima kasih lawan pian. Lawan kakak neng gemoy jangan lagi begendut cukupai sudah awak pian. Mudahan bisa lalu pian disehatkan. Lawan buhan Bang Bismit kada bujang beretaan. Ada betahi lalat potongan sudah belekian. Jadi mun dilihat aja sudah belekian. Jadi nang lawan pian pun mamadahakan. Ini laki sidin aur bemadihina. Jadi tak lupa sidinnya tak ulibi kadehakun lawan pian. Jadi nang lawan acil kalau dilihat moha tahi lalat kagenalan. Jadi tahi lalat dasar genal hari ini. Kayak lain tahi lalat kayak tahi biri-biri. Ala bire bire jadi minta izin kami lawan Pak Haji. Mudahan buhan sehat setiap hari. Lawan Bapak Kapolda kami nang Banyu Berang minta izin lawan gae. Pian datangi mangai beparak holo Pak Haji menyuruh Bang Kader pinanya memberi makan. Umat kisahnya ini menyawir tuh beijel 10 nang memberi. Jadi mudahan pian bila lulus sekolah dingai nang berejeki. Amin. Nyaman pian lakas main tak oleh bini. Tak oleh bini. Jadi bang sudah pian nang bebutuan. Katai tadi berdua liwar kapa parakan. Ada kai ini orang sungai buluh nang berdiam. Jadi nang lawan kai ulun mamadahi pian. Apabila tu tatawa muntung ditukupi kai ai lawan tangan. Lamun kadang betukup pian katahuan ada si gigian. Jadi lawan Pak Haji kami
kami mau ucapkan terima kasih banyak yang sudah mau undang. Mudah-mudahan nih Pak Haji selalu disehatkan. Jadi Wan Pak Haji kami main muakan, kira kami matihin Pak Haji yang nang bertahan. Kaina imbah ini kami bermadihin, insya Allah dilanjut pulang. Jadi minta maaf lawan pian nang bujuran. Jadi mangasidin putih hajo pian, marah bermadiin mangai pian soangan. Ajawan Pak Haji ulun mama dehi pian, nah sudah 4 kali sidin manam behiakan. Para saiji yai ulun sakit benar rakungan, nangaran 50 ditambahi pian, tapaksa 2 menit aja dilanjutkan. Jadi 2 menit kira mangai habis ke panggung kita berjalan. Jadi lawan Pak Haji cukup sudah duit pian memberi sawiran. Kada kawa bang mangai didumpit dihabiskan. Sidin nang habis duit kita hancur rakungan. Hancur rakungan. Jadi wan kai nang beputuk pian, jadi nang lawan kai bus di bengalon atau nang bus truk nyaho ulun madahi pian. Jadi nang lawan pian bila hendak beputuan, apakah 50 pian manam behiakan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan lamun nang 50 sekali deputo mangai kalah larangan. Kada sesuai awak pian nang beewak hirang. Tapi pang ulun lawan pian mama dehakan. Ada papa kalau kai ulun beewak hirang. Cuman kai ai ulun nyaman benar dipandang. Tapi letu dipandang manis kaya gula hebat. Ala gula hebat. Lihat bini kai amas genal benar potongan kalah gelenjang. Mana amas pian hibak besabelahan. Jadi kai bulik ujar hendak kasampit langsung ke bakal lambun. Hari ini kami doakan mudahan kaya pian selalu disehatkan. Kainawan buhan kami kawa betamuan pulang. Jadi wan kai ulun nama madahakan, sekilas tangin tadi melihat bini pian. Lihat Ahmad Sidin banyak benar di tangan. Jadi nang lawan pian ada usah lagi memberi isawiran. Cukup baik itu ukas sebukas dipaculakan. Amunnya utas Sidin memaculakan, jelas nang ini kai kade memberiakan. Jadi kai mawan Sidin diberi ngaran. Mudahan di bang pian panjang umur sehat badan. Dilihat tunang bini masih anum bujuran. Kawa ai topang lagi kikira bediatan. Jadi wan kai ulun mama dehi, biar banyak tuh rezeki sudah diberi ilahi. Ini pang contohnya amas banyak beisi, cuman bilanya duit pian tuh pang banyak kai ai sudah beisi. Jangan ada taniat pian di dalam hati. Ini istilah kata bini pacan manambah. Jadi mangai Sidin kikira ini Sidin kade hendak bebini boleh nang toka dua. Karena bini Sidin bungas aja orangnya, lawan dilihat moha harap benar servisnya. Ala servisnya. Jadi wan kai kaina baju pian, alamun
lamun dijepai pinggan Iya. masih sing kuatan. Nang istilah kata satali satangah bulan. Jadi nang lawan kai ulun mamadahakan. Nah jadi kain ini mangai masih gagah lagi karena nih Bang Sidin awak nang pina tagap ditambah pina tinggi Masya Allah. sajam 5 menit Sidin nang masih sanggup bila membunuh Yahudi Masya Allah. sekalinya Bang sajam hanyar mah hidupi Alamunnya sajam ulun mamadahi jelas lawan bangkai buat bener hari ini. Bila nyanyi itu sajam pian 3 kali kira bini menyerah ai kada tahan lagi. jadi kalau Kak mudahan sehat terus kaiklah hari-hari Amin. mudahan Tuhan pian nangi tutupang amas tambah banyak lagi Amin. kaina amas banyak behimpil kagigi kai kagigi kai Jadi wan kai kami nang mendoakan lawan pian hari ini. Iya. Mudahan ini kai pian sakeluargaan pian nang panjang umur disehatakan mudahan nang sehat pian rezeki ditambahkan. Amin. Di mana begena pian salamatan lawan gue pian kaina hendak bulikan pian kai ai selamat sakeluargaan jadi nih Pak Haji tak itu membawa ke panggung ujar kami jadi nang tak lupa hari ini kami lanjuti imbah nang nimatin ujar nang dinikahi satu mat hendak bernyanyi jadi nih Bang Sidin tak lupa kami ucapi Sidin berkarak pulang lawan nang buat kami jadi nang tak lupa panitia tak kurihing potongan dapat rezeki tahu kayak pian duit banyak beisi jadi nang tak lupa kami lanjuti ikira indah ini madiin kita berhenti karena nih pakai ujar hendak penyanyi jadi nang minta maaf pastinya lawan Pak Haji ada kesempatan madiin di akhir jadi nang tak lupa udah tuh pembian sehat setiap hari Amin. lawan abang-abang nang ada di sini mudahan para jadian kita hari-hari Amin. dan saberetaan kita kawan naik haji lalu nang terakhir mangai diucapkan Wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi. Kami bersatu suara beta